زیاتر شرۆڤەی پێشاتەکانی ئەم دوایانە و شەڕی 6 ڕۆژ بەردەوامی نێوان ئێران ئیسرائیل و ئەمریکا دەکەم لەگەڵ میوانەکەم قسە دەکەم لە دهۆکەوە لەگەڵ مەبەڕێز دکتۆر هاوار نێروەیی مامۆستای زانکۆ و شرۆڤەکاری سیاسی لە دهۆکەوە. دکتۆر، تا ڕۆژێک بەر لە دەستپێکردنی ئەم جەنگە ئەمریکا ڕەتی دەکردەوە کە ئامانجی گۆڕینی دەسەڵاتی ئێران بێت و ئێستا باسی لە ڕێکەوتن دەکرد. چی وای لێ هاتووە کە بۆ چوونی ترامپ بگۆڕێت و درێژە بەم شەڕە لەگەڵ کۆماری ئیسلامی ئێران بدات؟ gelek spas bu ev derfete bêguman tuzanê em neşên yanî serahet wekî bispûre yan jî wek çavdêre ka her daxuyane ku tê dan em dirist bêjin okê ev daxuyane wek xwe dihête tedbîq û jêbecekkirin. Ya ji hemiya girîngtirên ha Emerîka û Rusya û hevalbendê van evî berey ya şerî da digel Komara İslamiya Îranê û qonaxa roja ya berdama evî şerî da eger helsengandin bihête kirin bi taybet di çarçovê lojîstîk hevalbendiya her du layan da bêguman hindek daxuyane eger em bi taybet hindek daxuyane em helsengandina bû bikin jî yani ev besivdana hêza serba ya Komara İslamiya Îranê û rûbirûbûna wê gel dewletê hevsûyet Îranê û bi taybet kendava Farsî da wê mesajgeh فعلا دولتك وصايا بصاناهينينا كو ترامب يانجي هر دولتك ديك بصاناهي بنت بن سرچوكا كو هر داخازك بخازي تجيب كده فعلا دمك مجي اف اشاره في موضوعي دائما جلك جاره داخاني مداينه ك كومارا اسلاميه ایران دولتك زلهزا حرمایتیه یا روشالتانا و رازدا اینجا تسلیم بونا ایران جی به بچونا من حساب بصاناهی در باس نابیده. باشە دکتور هاوارەگەر باس لە نوێترین پێشاتەکان بکەین. ئێستا هێرشی سەر ئازربایجان کراوە لەلایەکی دیکەوە درۆنێک لە تورکیا خراوەتە خوارەوە. جگە لە وڵاتانی عەرەبی بازنەی ئەم شەڕە خەریکە وڵاتانی دراوسێ و دۆست و هاوپەیمانی ئێرانیش دەگرێتەوە. پێت وایە ئامانجی ئێران لەم هێرشانە چییە بۆ سەرم وڵاتانە؟ زۆر واضحه يعني هندي ايران بشيتن بردوامي بأوي جوره سياستا يا سربازيه تاكتيكي بدتن وبتر كومالجها ناف دولتي جي بهتا سرخت على اساس اف شرع بريكا كوديتر بهتا چاره سين بيكو تو بريكا سربازي پرزگريكا چاره سر یادیاش همیا گرینگتره ببوچگر تو بخوازی ولاته که وکی زلهزا جهانی امریکا بخوازی سیستم سیاسی ولاته که بگوهری بتنه بهزا سربازی عثمانی اف ولاته سیستم و نایتا گورین رژیم صناعی نایتا گورین بلکو پیش بستن بهزا زمینی یا سربازی احتمال زورته که اف خیاله بهتا تطبیق و جبجه کرن و هزا سربازی بهتا بکارینانه ببوتونم حتى في ساعتي جالك بصحمته وامريكا باشا دكتور هاوار ڕۆڵی وڵاتانی دیکە لەم نێوەندەدا چۆن دەبینیت؟ هەڵوێستی ئەوروپا تا ڕادەیەک ڕوونە بەڵام هەندێک وڵات هەن وەکو دۆستی خەیاڵی ئێران ناویان لێ دەبرێت لەوانە رووسیا و چین نێوەندگیری ناردۆ بۆ کۆتایهێنان بە شەڕەکە. رووسیاش دەڵێت کە ئەمریکا وڵاتانی عەرەبی ناوچەکە و ئەوروپا بەکار دەهێنێت دژ بە ئێران. پێت وایە ئەمانە هەڵوێستێکی ڕوونیان بەرامبەر بە ئێران دەبێت لە درێژمەودادا؟ اگر اف شرب درجه بکشیتن احتمال زورتای غیر مباشر ها نراسته و خو روسیا جی دعم ایران بکتن صین دعم ایران بکتن و اف احتمالتای شر اتر قناغا خویا دیتر در باز قناغا که دیا زور مترسیدار ببیتن که همین منطقه بجاره که توشی اف شرکه درج خواهیم اگر اما روبداد چی لها کشکان دگوری دکتور؟ بگم موضوع هفکشای از دوه مسئله موضوعی یعنی همی بابت پرزگیره که هر سریعان ها گردای و هفسنگی ها هزه و اف معادلات سیاسی روشالات ها نوراز گردایه چون که انها اترتاکه معادلات سیاسی ها بقوت کتت پیش احتمال زور تای برای سنی یه روشالات ها نوراز بته زیر سرکش ترکیه زیر سرکش سعودی هنده گوران کرد خوبه ببینید و مقابلی وجه برای اسرائیلی امریکی منطقه دا بس ده همان دم داشی اگر به مثل بسیار جنابتم احتمال زور تاجي ترامپ بخوجي دلگران ببیتن اگر هم بهم برای خوب دن هلویست بیاد ویدیو مایی که جوره
جورة دلگرانیه که تدای بتایبت هلویسته مقابل اسپانیا، هلویسته مقابل بریتانیا توقعات زورتر دهاتا کرن ترامپ، یعنی ترامپ توقعات پتر کربون کو اتر اف شرب برنگه کلیتر هات بچاره سکن، یعنی ببوچونا من وقت جافدره که روشالاتانا ورازده بکار اینانا هز عثمانی لدست پیکا قوناخ رجایی که دوی ترامپ و اسرائیل او هزاری که اوکی ایران و حکومت خوب احتمال اتر بیت سرمیزا گفتگوی پرزگره که بصناعی تر بهنا چاره سکن، بس اف جوره برخودان و اف جوره شوازه برسفدان کمور اسلام ایران همی دولت هفسوی ایران بتایبت کنده و فارسی دا اتر نرازیبون گشت قوناخ که هر بلند یادیه هر مترسی بچون آمن سر ترامپوس بتایبت سر کماریا هزا برخدا آنکو خوپیشاندان جماوری لناف خوی امریکا هدی گشتوی قوناق احتمال اتر اوک بگیت و قوناق احتمال زور تای د برجواندیا کوماریا دو بتبت برجواندیا ترامپی دا نبیتن باشه پێتوایە ئەمە لە ئەمریکا ڕوو بدات لەبەرەوەی کە سەناتی ئەمریکا شەوی ڕابردوو نەیتوانی دەنگ بۆ ڕاگررتنی ئەم جەنگە لەلایەن ئەمریکاوە بدات و شکستی هێنا لەم دەنگدانەی کە دوێنێشەوە بەڕێوەی برد هاوکات ئەمریکا دەڵێت کە بە سەرۆکایەتی ترەمپ توانیوەتی جەنگە ناکۆتاکان کۆتایی پێبێنێت و ئێرانیش یەکێک لەو مەترسیانە بووە کە ئەمریکا بەردەوام باسی لێوە کردووە ئایا ئەمە پاراستنی بەرژەوەندەکانی ئەمریکا نییە؟ من نخیر ببوچون من دمجوی دو گله جور اف رودایا یعنی زخت خو پیشاندان جمهوریت امریکا ولکیده کو 108 درجه سیاست سرکرده امریکی برف قوناق قادی رو چه بونمون شرف ویتنام اگر بحث سر بکن یعنی خو پیشاندان جمهوری به حس نفخوی امریکا ولکر کو اتر هلویست امریکا لهمبری سیاست در ودا 108 درجه گوران کار بسر خدا ببینیدن و احتمالات اگر افشار بردام بشی گل کمار اسلامی ایران اون راست خو حوالبند ایرانیش منطقه دا درست بشه احتمال زور تاجی لامریکا بخوش ایت افجور خو پیشان در درست بشه بس دهمان دم داشی بچون امن اگر ام بهین هل سنگاندنه بو پرسان خو ایران بکنجی اتر ایران جی آیا دشت و برگریه بکتن بچون امن و قونا و آسیدا نمایا ایران جی گشتیا آسته که گله که لاواز خدا چون کش نافچونا سرکرد هر بالا دست کمار اسلامی ایرانی و پیامدگی هنتینجی که احتمال زور تاجی او ترامپ گوتی بدیله که نافخو هر نافخوی ایران دابیتن نکو بدیله که اپوزیسیون در و ایران دابیتن اوج احتماله که زور قوت بس به مرجع که خورا دست کردنا اوی بدیل نافخوی ایران لهمبر امریکا و بریکا دانستاندنان باشه زور سپاس دکم برایز دکتور هاوار نیرویی مامۆستای زانکۆ و شرۆڤەکاری سیاسی لە دهۆکەوە لەگەڵ کوردستان 24 بووی زۆر سپاس دەکەم.